Ja sam odlučio da ovoj novoj partijskoj crkvi koju će formirati Demokratska partija socijalista poklonim i molitvu, jer mene, gospodo iz tužilaštva, uvijek inspirišu i ova će moja molitva umjesto očenaša u kanonski priznatim crkvama se nazvati milonaš. U ime Oca i Sina i broda kokaina, prvog brata i najprve sestre, petlje na Smokovcu i autoceste, Grando Mojkovačkih planova, Škaljarsko-kavačkih klanova, prve banke i vjetroelektrana, likvidacija u po bijela dana, žurki u Splendidu, Caneta i Brana, VIP kartica, Atlas DK-a, koverte Miga, Dubaja i Sentropea, tajkuna što se prstom potpisuju, fondova što dugove otpisuju, sinova koji bi da liče na tate, svadbi u Hiltonu na rate, specijalnog tužilaštva i višeg suda, u zemlji svakodnevnih čuda, GRU, CIA, FBI, Mossad i MI6, državnog udara iz 2 u X. Droga je droga, u prahu ili tečna, potpuno svejedno, samo nek je vječna. Ovo je vaša molitva.